dobrý deň. Začal by som tým, že vítajte v Petržalke. Ja som rád, že Európa zavítala do Petržalky, pretože myslím si, že my sme súčasťou Európy a chceme, aby sme sa takýmto spôsobom navzájom vnímali ako partneri, ako súčasť vlastne jedného celku. Ja mám osobnú skúsenosť s Európou tým, že som strávil asi 1,5 mesiaca iba pred 7 alebo 8 rokmi v Bruseli ako stažér. Takže som videl, ako fungujú európske inštitúcie. To slovo labyrint si myslím, že na to celkom sedí. A druhá otázka je tá, ako vlastne Európa oslovuje svojich občanov. Kde sme to aj my Slováci, ktorí chceme a patríme do Európy, chceme sa v nej vyznať, chceme jej rozumieť. Akcie ako je táto určite tomu napomáhajú. Ja som veľmi rád, že ste si vybrali práve Petržalku. Európa si myslím, že odvždy patrila jeden celok a čím viac si členov bude mať, tak tým bude hospodársky a politicky silnejšia, konkurencieschopnejšia voči ostatnému svetu. Ja si myslím, že Európska únia je veľmi dobrá vec. Ja ako mladý človek to vnímam pozitívne s tým, teda, že mám možnosť neobmedzene cestovať, využívať svoje jazykové znalosti a uplatniť sa bez akýchkoľvek obmedzení snáď už skoro v každej krajine. Čo by som chcel meniť? Napríklad konkrétne, aby sa ľahšie dalo pracovať v celej Európskej únii, aby sa nedelilo na bohatšie, chudobnejšie, staršie, novšie. Proste, aby všetci tí, ktorí sú tam, mali rovnaké podmienky aj práva. The European Union is a really good thing because it brings opportunities not only to Slovak but to all Europeans. Myslím si, že ešte chýba dostatok informácií na stredných aj vysokých školách o Európe, o tom, ako to vlastne funguje v jednotlivých štátoch, to, čo ich spája, to, čo majú rôzne. Takže ja budem rada, len keď bude čím viac takýchto nejakých brožúr a informácií a možno takéto prepojenie, ako je teraz. Takže to odkazujem, že ak bude viac takýchto projektov, že sa spoja rôzne tie krajiny a budú takto nejak tlmočiť tie informácie o jednotlivých krajinách, o tom, ako sa to celé vlastne, ako to funguje v Európe, tak budem len rada. És mit tart fontosnak, hogy mire figyeljen oda az Európai Unió? Egyelőre remények vannak, és mindenki abba bízik, hogy a gyerekeinek, unokáinak jobb jövőt hoz majd az Európai Unió. És ez gondolom, hogy akkor a recept szerint? Ez a neve, az a... A torta 25 ország képviselete gyűlt össze Németországba, és ott készítette el a cukrász világbajnok ezt a tortát. Úgyhogy közösen készítették, és minden ország megkapta a receptet, és minden országból, ugye, aki képviselte, hazahozta a receptet, és itt megsütöttük. Neki. Egy nő segítsen neki, mert így nem lesz belőle szelet. Dlaczego się ulega? Mislim da je isto kot prej, samo da se jaz postaram. Ja, kaj je zdaj? Mogoče malo več subvencij res, da bi te države, ki malo capamo z ostalimi bogatejšimi, malo boljše živele kot Da so vam vrata odprta in boste študirali, saj ne vem, v kateri državi vse. Zato je prav, da se poznamo, da se med seboj imamo radi in da se spoštujemo. Tukaj vidim, so Mačari, so Italijani, so Slovaki in tako dalje. Krasno, Avstrija. Koliko jezikov bi človek moral znati, da bi se med seboj sporazumeli. Krasno, hvala tudi organizatorjem za ta izjemno lep dogodek in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala. Bomo otvorili tudi Evropski labirint. Jaz bi se najlepše rada zahvalila gospodu županu in mestni občini Nova Gorica za pripravljenost sodelovati pri tem našem evropskem projektu. Tako da v malo zahvalo vam izdajam tudi original certifikat, da se ga morate še prislužiti. Kot sem rekla, želeli smo zagotoviti
spodbujati stike med slovenskimi nevladnimi organizacijami, med javnimi institucijami, potem med tujimi nevladnimi organizacijami in drugimi, ki so zainteresirani vedno bolj in bolj za Slovenijo zaradi predsedovanja. Želimo si informirati nevladne organizacije v Evropski uniji o predsedovanju, kajti za nas je evropski nivo še vedno tukaj nekje. Zakaj ste evropodalci in zakaj ste danes tu? Tu smo zato, ker nas je v bistvu predstavništvo Evropske komisije napotilo, dalo nam je podala in nas poslalo skočiti. In nas poslalo skočiti. Lep pozdrav. Naši učenci prihajajo iz osnovne šole Milojka Štrukelj in so pripravili predstavitev dveh držav, in sicer Portugalske in Poljske. Zdravljeni, zelo smo veseli, da se lahko udeležimo velike evropske igre in učenci zelo radi spoznavajo Evropo na igriv način. Igra je zelo pomembna, zato ker vzbuja različne čute pri otrokih, ki jih drugače v šoli ne dobijo. Tukaj pa lahko vidimo, kako se spoznavajo z Nemčijo, direktno z Berlinskim zidom. Tukaj lahko vidimo, kako delajo otroci razne kvize rešujejo in tako naprej. Živijo, imamo publikacijo od Evropske unije, evra, tako da dobrodošli na vsakem srečanju in super. Sodobnejšim pristopom, ukrepom za večji vpliv civilne družbene odločitve, ne opozorim predvsem na trdnost tradicionalnih metod. Ja, in nasvidenje. Nasvidenje! Svidenje! Sija! Nina sem se vprašala. Sija, tata. Sija. 3, 4, zdaj! Dobro, dosti. Euro torto. Tako in res je tudi že na dobri polovici. Ja, in